prva točka v tem delu je, da se znamo oglasiti na pričakovanje in potrebe druge strani. Da ne mislimo samo nase, ampak da ne mislimo tudi na drugo stran. To je verjetno prvi korak, ki je verjetno preprosto nekaj, kar je neizogibno, če želimo imeti nek kvalitetni in dober odnos. Druga stvar je, da se pač preprosto zavedamo, da bomo pogosto slišali ne. In mnogi ljudje ne znajo sprejeti zavrnitve, ne, in jih to frustrira, to prinese depresije, razočaranja, ne, in zato ni razloga. Ne. Velikokrat, kadar poslušamo karkoli, se nam bo zgodilo, da je ne popolnoma legitimen odgovor. Ne. In tretja točka govori po tem, da v odnosu z nekom imamo ogromno število informacij, treba izlučiti tisto, kar je bistveno, tisto, kar je 1% tistega, kar bo potem osnova za najin odnos. Ne. In navsezadnje to velja tudi pri osvajanju, če smo to iskreni.